Шубашкардада Чувашень митрополития Варнава Тепхулари мир проспектенде кебер жүмінде чиргеве шветитория. Она пролештеріне чугун жол хужалығын вайыбе хабартына. Апостолбадан Константинба Елена шветуйзен яжепе хисепленеген жиргеве чугунжул жүменжех пилік шулгайла дума бушлана. Игебинде вун билекміш шулда кунда часовне худаяна. Халя вара юнашар алтар шеклезе чынжын жиргю дузагуна. Она ушма Шубашкарба Чавашен митрополития Варнава худшынжы. Владыка молебен иртерзе келе жүртне туржив запсада затры. Этем куденжерен уйрылны жу хайбе бірле нимде елзега эманныне баларца жиргю чунжын әмірлі хузу булныне галары. Предприятие гардышынче шак шурт ахалден шекленмен. Пірлежу ердюші Виктор Горбунов ына вуны жулгаялла сарымсыр бурнышран уйрылны херне азынзаларт мажутлана. Чукунжул хужалыхынче дорожагансем ыры жухужа кымылдан ежынна. Пархатарлы эшре кашниех менбете булсан пулушма дорышна. Халі хулара урық пілместебе міле хужалық сенже бұр чиргü бірін хужа пиде тұрышы шагында чиргü ұшма. Ебір ұжын савынат бір, ияланақ шүрет бір шак чиргеве. Пызы прашник сенже, канмалы күн сенже, служба пуласа кетсек тарат бір шанзадарат бір. Чиргю алыгы малданхи байне худаярзанах пурин жінде ужу булна. Пірлі жүре дұрышаган земганамар хулара бұрынаган ағал жинземде жүрешші күнда. Биде лахия бала бол. Биде шинзам нумаш семгизе ирцеганчне крысытуға шында иргиняган чехнеста коранда. Шинзам ялна крысытуға шында. Ялна кірсене нарда причурда. Паянхи күнчен күнда кашнернерех кешнерне күнзерен кәллегерзедана. Алтарь худаяны чиргере уйрым пачышка жиреплетме майбары. Күнберги Варнава митрополитран предприятие ердюжи де ытры. Чавашень галарым вали Алексей Енейкин, Евгения Зиновьева, Семен Антонов.